Area quiz. A circle area formula pi times r square. R the radius, pi r square. A circle area. A triangle area formula base times height divided by 2. Base times height divided by 2. A parallelogram area formula base times height. Base and height 90 degree መስራታቸውን ልብ ይሏል. The area of the parallelogram base times height. The area of the square s squared. S የስኩዌሩ ሳይድ ከሆነ s squared. The area of trapezium b1 plus b2 divided by 2 times height. b1 እና b2 ከላይና ከታች ያሉት ቤዞች ከሆኑ. What is the area of sector? ይሄ ከበድ የምትል ትመስላለች። እስቲ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማን እንደሚያውቅ አሳውቁኝ ኮሜንት ሴክሽን ላይ። What is the area of a sector? ይሄ ራዲየስ ነው፣ ይሄ ቴታ ነው። ፓርት ኦፍ የሰርክል ከሆነ የሰርክል ፓይ አር ስኩዌርድ ከሆነ የሴክተር ኤሪያ ምን ይሆናል? እስቲ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ።